there are plans for tomorrow? I think I'm gonna see Ville. Se oli niin ihana, se oli niin kaunis, niin fiksu, niin... Se onko mulla luotu? Kuuntele, täällä Suomessakin asuu paljon todella hyviä tyttöjä, niin... Ei mua kiinnosta kukaan muu. Mä vietin Albinan kanssa 2 päivää, ne oli mun elämän parhaat päivät. Se on elämän rakkaus. Sen tunnistaa. Se muija asuu Jekaterinburgissa. Tiedätkö missä se on? Mä en. Uralvuoristolla. Mut kyllä mä tuun tietämään. Mä oon kuullut, että siellä asuu paljon mafia ja rikollisia ja kaikki sellaista, niin... Oot sä varma, että se ei halua vaan tänne, että sä sais oleskeluluvan, että se veisi sulta kaikki rahat, että sä vaan ois, sit sä oot ihan 100% no money. varmaa. Ne silmät paisto luottamusta, ne paisto rakkautta, ne paisto hyvän tahtoisuutta. Entäs miten Se sun riittää kouluun mulle, käy? niin. Sä pyrit kouluun, sä unelmoit siitä, se oli sun harhain toive. Ja nyt sä vaan jätät jonkun muijan takia, ketä sä et edes tunne. Se oli mun unelma. Nyt mun unelma on Albiina. Mä aina tiesin, että se on vähän outo ja hullu tyyppi. Mutta nyt se on jo vähän liikaa. Sä menet jonnekin hyvä koulu, sä et halua mennä enää hyvä koulu. Joku muijan takia. Se on venäläinen, niillä on ihan eri näkemys. Mitä sä puhut senkaan? Puhut sä siansaksaa? Se ei puhu Englantia. suomea, se muija ei puhu suomea. Mitä sä teet? Sillä ei ole mitään merkitystä. Rakkauden suhteen kieli on pikkujuttu. Siitä vallitsee paljon suuremmat asiat. Pikkujuttu. 2 viikon päästä mä lähden sinne. Kela, täytyy paljon se maksaa. Mistä sä voit ottaa ne kaikki nuo rahat? Ei sillä ole mitään merkitystä. Jos jotain tarpeeksi tahtoo, materiaaliset seikat ei ole merkityksellisiä. Mitä tahansa te sanotte, mä en kuuntele teitä. Mä silti lähden. Minä lähetän viestin nyt. Mä teen elämäni virheen, jos mä en nyt lähde. Mä lähden Tee sinne. mitä haluut. Tee ihan mitä Mä sä tuun katsoa haluat. sitä koko loppuelämäni, jos mä en nyt lähde Niin sinne. sä kadut. Voi olla, mut ehkä et. Mä lähetän sille viestin nyt. Kuuntele. Se haluaa vain huijata sua. Se ei halua mitään muuta. Se ei rakasta sua niinku yhtään. Ja sinä sen sitten tiedät. Niin, mä oon ihan varma, että se haluaa vain huijata sua ja saada sun rahat tai kaikkea tai vaan muuta Mä vietin Suomeen. sen kanssa 2 päivää. Mä tiedän, mistä mä puhun. Sä menet sinne, siellä sua ei ole vastassa Albiina, vaan 2 mafiajätkää, jotka ryöstää sut ja hakkaa Ei, sut. Samu, nyt Se on ihan hieno sama. kokemus Onneksi sekin. olkoon. Kiitos. Wow. Moikka. Do you remember that tomorrow my mom's birthday? Ah, say congratulations from me. Ух ты! Привет, моя любовь! Я соскучился по тебе и решил, что приеду в твой город. Я хочу быть с тобой каждый день и всю мою жизнь. Я надеюсь обнять и поцеловать тебя через 2 недели. Класс! Ура! Да, заходите. Здравствуйте, Владимир Артурович. Вы меня хотели видеть? Здравствуйте, Альбина Робертовна. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы можете объяснить мне ваше заявление об увольнении? Да, это обдуманное решение. У меня есть для этого свои причины. Альбина, я обычно такого никогда никому не говорю, но я думаю, вы должны пересмотреть ваше решение. Я считаю, что у вас есть будущее в министерстве. Вы хороший работник, у вас отличный диплом. В будущем вы, может быть, займете мое место. Решение уже принято. Я нашла что-то более важное, чем карьера. Всего доброго.
I'm so glad that you have good relations with my mom. Привет, мам. Садись, как дела? Все хорошо. Была на работе, вызывал начальник. Подписал мое заявление об уходе. Об уходе? Ты все сломала? У тебя была нормальная человеческая работа, у тебя была хорошая зарплата, ты была устроенным человеком. Куда ты поедешь? Кого ты там знаешь? На каком языке вы будете говорить? Зато я теперь могу уехать к своему матери, и теперь я свободна. А как ты там жить будешь одна, среди чужих людей? Но я же люблю его, мама. Без него все теряет смысл. Ну смотри, не хочешь мать слушать, будешь на своих ошибках учиться. Of course. Everybody will see how strong is our love. And that the decisions what we have made are good decisions. Of course it takes time, but it's good to remember that the most important thing is that we are happy. Алло, Альбина, слышно меня? Я тебя поздравляю. Мы с тобой обманутые вкладчики. Вот так. Я тебя предупреждала. Твой банк никаких денег отдавать не хочет. Вот. А я, по-твоему, где? Хочешь послушать? Слышала? Сама приезжай и добивайся. Заодно с своего пацана оторвешь. Я тебя предупреждала. Я тебя предупреждала. Что, какие еще тебе доказательства нужны? Видишь, все против тебя. И денег у нас нет. Нет, немедленно возвращайся. Немедленно. Бросила. Yes. Love is helping. Oh, we have got message. Yes, this is from our bank. Really? They returned our money. Really? Oh, wow, let's go to travel tomorrow. Yeah.